Swastiastu, Dewata Bali Channel sane berbahagia pada hari ini niki tidak perlu sampaikan indik pemargin pemelapas lan pemasupati tapakan Ratu Gede Masakti lan tapakan ida petara Ratu Ayu Masakti dalam Pasedana. Inggih punika indik pemargin pemelapas lan pemasupati susunan ida betari Ratu Gede Masakti sane merupa tapakan barong lan tapakan Ratu Ayu Masakti kekalih merupa rangda. Inggih punika ngawit upakara pengeratep. Nah iki upakara pengeratep nika ngeratepang tapakan ring angge juga mandi jangkep angge ida perai ida sarang angge ida haris kelanturang antuk ngerajah nika ngurip tase aksara salwireng sane wenten ring tapakan linggih ida betari Ratu Gede Masakti lan ida betari Ratu Ayu Masakti. Hadis punika lantur upacara pemelapas. Nah niki upacara pemelapas niki nunas penugrahan ring begawan biasa lan begawan Wisma Karma mangda becik pemargin sahnaneng karya manusia patut ring pelapas. Nah sampun puput upakara pemelapas lanjut mangkin upakara pemasupati. Nah iki upakara pemasupati niki tujuannya naging roh jiwa ring sahnaning tapakan sane sampun kalinggihan. Nah niki nunas penugrahan ring ida petara Sangyang Pasupati. Nah raris upakara ngerehin. Nah upakara ngerehin niki kemargyang ring tengahan sedra sane dahat mau utama ring tengah sedra ngawit jam 11 sampai jam 1 dini hari. Upakara ngerehan nika mengandung makna memberikan jiwa kepada sesuunan sane sampun kepasupati. Asal kata ngereh nika artinya reh nika artinya rah nika artinya darah. Jadi nika ring tapakan hidup betara diberikan jiwa berupa energi berdarah dari ida betara sane melinggih ring setra. Nah niki ngerehan niki wenten sami sesuunan tapakan sane sampun kepasupati inggih punika tapakan Ratu Gede Masakti, tapakan Ratu Ayu Masakti kekalih, tapakan pengiring Garuda Mas, tapakan pengiring Celuluk, tapakan pengiring Ratu Bojok. Nika sami ring pasupati ring tengahan sedra nunas penugrahan ring ida betari Durga. Mangda ida tedun melinggih ring Ratu Ayu, naler nunas penugrahan ida betara Siwa mandoledang melinggih ring tapakan Ratu Barong. Nah ciri-ciri ngerehan nika sidat kala sampun wenten silih sinunggil krama sane nyingakin ndihan utawi sinar sane tedun ring pelinggihan sane jagi rehan. Nah raris nika patut kasungsung raris sampun ida betara ledang tedun melinggih merupa sinar ring tapakan linggih ida betara tapakan linggih ida betara Barong, tapakan linggih ida betara Ratu Ayu sampun puput nika raris katuran penyamleh kucit butuan. Nah penyamleh niki mangandung makna memberikan jiwa, memberikan darah segar sehingga nanti pelinggih ida betara mataksu. Nah dari sampun puput punika pemargi ngerehan nika ida melinggih raris lunga kesegara masucian. Lunga kesegara masucian nunas penugrahan ring ida betara yang baruna. Mangledang ida betara yang baruna mapica warono graha sangantaken ida betara sampun melinggih ring tapakan linggih. Nah raris upakara selandurnya riwus sampun upakara pemelastian nika memargi nunas penugrahan ring ida betara yang baruna raris wenten upakara menjajauman utawi nyenukin. Nah niki menjajauman utawi nyenukin nika sane patut kemargyang kaping pertama menjajauman ring tunas taru. Nah sedurung nika aturang tidang napi artin kata menjajauman utawi menjenukan. Menjajauman nika asal kata dari jaum. Jaum nika angin nyait. Nyait sahnaning
pikayunang mangda mesikian sami. Napi sane sampun kaabdiang kalinggihan kereh nika mangda ajak mangda jadi dados mesikian. Nah nika mengandung makna menjauman lan menjenukan. Menjenuk nika ngandung asal kata nika jenuk nika jenek genten. Nah niki mengandung pengertian berkunjung genten. Sahananeng pura-pura sane wenden wewidangan ring desa Pekraman. Nah inggih punika pejajauman nika sane margiang nika ngawit ring Nunas Taru laris ngantur ring pura Prajapati. Nah sapunika laris ngeraris ring pura Kayangan sane wenten ring Desa Datbono inggih punika wenten pura Kayangan Pusahalit, wenten pura Pusahalit. Laris wenten Kayangan pura Pusah, wenten Kayangan pura Dalam Jelantik, wenten Kayangan pura Dalam Ageng, laris wenten Kayangan Ketak Balai Agung. Nah laris mawali budal menjajauman ring pura ring Tungkup ring Ajeng. Nah disampun puput sami menjajauman ide betara katuran Banten penyineban. Nah sampunika raris ide sampun patut sinep ring gedong dumugi ring sampun melinggih ring dalam sakti pasadana niki presida ngetuang jagat Rahayu, ngetuang memiliki masyarakat duwene pada tertib sehingga niki simbol-simbol menunggaling Durga Siwa niki memberikan kebahagiaan lahir batin ring desa adat Pekraman Pono. Inggih punika sane patut sampai kandidang indik pemargin ngelinggihang Pasupati ida betara tapakan Ratu Gede Mas Sakti lan Ratu Ayu Mas Sakti. Om Santi 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 Om.
Bibi mirang de apang
Subejani keto tiang beangan nyi.
Bandung.